እናመሰግናለን። አሁን ከኛ ለዲሰኒ ምን ይጀራና ምን አይነት ሰዓት ተከረ እንዲህ ሲገለጡ ይፈና ካራቴ ስፖርቲንግ ዋን መሰራ ከነ የከልሞ አዳራሽ ከነ ከይዘት ከካፎቢ የከልሞ ገንደ ከይዘት ከካፎቢ ስፖርቲንግ አከናኖት አከብያለታት አከስመስ አከአፍሪካ በአርዲያ ዱንያቲ ቤተማ ከንተ ከይዘት ስፖርቲ ካራቴ संकेसा बोलने अम्मा कहूँ एगरे निशानी बरेगा आका तो हिंदू अवतों ने मुझे सनी जरा सन्मो मिलकने सुनाओ गुंडली सती वर्रा हारन के आमसे वर्रा ओरोमिया आमसे वर्रा हारन आमसे वर्रा गंदा भी नानो राजवरे बिये राजवरे अफ्रीका भी आर्या दुनिया बना के जगह में आमसे संतु आगे सजरा बना सारी आवाज़ी हर कराना है सुनेसी Oke, makanya akka biyyaalee sarara dabre akka Afrika ra dabre akka Ardi Awuroopa mitiyoon tun kan Itoophiyaa ra dhufte Itoophiyaa ra Harargee ra dhufte jaamtee maqaa nu leellistee jirti. Maqaan keenya akka nu ka'u nu taasistee jirti. Shaampiyoonaa bahaa Itoophiyaa Sensei Mawardi Jamal Jani nuke sajiti aage sajiti hamne awa Jana fera hamne Bagaimana ini Santri langsung Andi Naura Kakilin Alfo Afrika daraja Malamakam daraja የቴኳንዶ ስፖርትን ከፍ አድርገው ስም ካስጠሩት መካከል ደግሞ አንዱ ናቸው። ከነዛው ደግሞ የጂኬኤስ ኢትዮጵያ ዳኞች ማህበር ሰብሳቢዎች ኃላፊ ናቸው። ሴንሴይ አስቻለው ክብረው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የሐረርጌ ዳኞች ሰብሳቢ ናቸው። አንደኛ ሴንሴይ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ኢንጂነር ናቸው። ማነው ካላችሁ ደግሞ ወጣቱ ሴንሴይ ኢንጂነር ሌንጮ ባይዘዌ አሪፍ ጊዜ ጉደሉ አከታኒ ተውታታ ይተው ሞር ዛንገ ጉዳዩ አከቲ አናፊ ታርቀናላ ሀዊ ይላል እዚህ ጋር እናመሰግናለን። እሺ ከዚህ በመቀጠል ኤርጋ ገባባ አክሎስ ደበርሰን ከመጃናኒ ኤገለም ከማለት ከታላቅ ይዘበል አዎ በአማርኛ ነው አፋን አማሪፋትን ጀቹ ጅራ ነው ኑ ሀየም አሚለዳን አመሰግናለሁ። ኢንስትራክተር አስቻለው ክብሩ እባላለሁ። ከጄኬኤስ ኢትዮጵያ የዳኞች የስልጠና ክፍልና የስልጠና ክፍል ይሰማል? እሺ የስልጠና ክፍልና የድሬ ኦኮጌዲ ሸፍራን ካራቴ ዶ ስፖርት ክለብ አሰልጣኝ ነኝ። ከድሬዳዋ ነው የመጣሁት። የጄኬኤስ አባል የሆኑት የዛሬ ተመራቂዎች እንዲሁም ለአስመራቂ ቤተሰቦች በአጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። አሰልጣኝ ሙራድ የሰራችሁ ስራ የሚሰሩ ስራ በጣም ደስ ይላል፣ ያምራል። የእውነት አጨብጭቤያለሁ ነው። እናንተም በሞራል ብትደግፉልኝ ልጆች። ሌላ ልጆች በጣም ደስ ይላሉ፣ ያምራሉ።
በዚሁ እንድትቀጥል በጥበብ ይዛቸው የተሻለ ደረጃ ላይ እንደምታደርሳቸው በሙሉ እምነትና እርግጠኛ ነኝ። በዚሁ ለሱ ለቀጣይ ሞራል እንዲሆነው ሞራል እንዲሰጡልኝ አመሰግናለሁ። ለቀጣይ ያው ከድሬዳዋ የመጣሁት አንደኛ ራሴ ወገሌ ሲቀጥል ደግሞ ለጄቴስ ኢትዮጵያ ሾቶ ፌዴሬሽን የዳኞች የስልጠና ኃላፊ እንደመሆኔ ያንን ወክዬ ነው የመጣሁት። እስካሁን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ወደ ሌንጮ እመራቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። ጀለቱማ ዱራን ዱርሴ ሴንሴ ሙካን ኢንጂነር ሌንጮ ካጂት እንጃማ ክለበ ከና ani maatiidha kilaba kanaa fi seensee muraatiis ta'ee seensee Ahmad Ibrahim siinaroota kiyyanaa fi nama na guddisee nama waliinis guddanne nama doojoo takka yookaan immoo mana ispoortii tokko keessatti leenjine agarraa waliin jirra jechuudha. Haamileen jiru. Kanaaf eebba takka lama jaanii torbaffaa gaanii jiranirra takkarraa kaasee wajjin ture har'a ga'uu isaaniif immoo bakka gammadanii jechuun barbaada. Isaan lamaanuu asitti argamu har'a akkasumatti hin geenye dhugaa dubbachuu seensee muraasni seensee amantii har'a ga'uudhaaf hedduu barbaadii guddaa keessa dabranii har'a gahanii namni kaayyoo qabu bakka guddaa gahaa har'a torbaffaa kanarra gahanii mataa torbaffaa kanarratti yeroo hunda mana ispoortii isaanii irratti yeroo ilaalu waan jaallataatu jira. Dadhabnus hin boqonnu haga kaayyootti galmaan geenyu waan jaallata akka qabata. So we have been akkuma jaallatanitti kaayyoo isaanii galmaan gaachuu waan malleetti dhufanii jiranii kana caalaa deemaa guddaa gaanisiif jaha galatooma. Isitti dabarsuun dura isin asuma biratti agartan suni sadarkaa Itoophiyaatti osoo hin ta'in sadarkaa baha Afrikaatti nama madaaliyaa warqii 3 galmeessee Itoophiyaa maqaa yaamsisee yeroo tokko lola fuuldura. Amin.